إنك أنت العليم الحكيم. بنا بالتحقيق در بريطانيا لغوري إنجلمكي araştırmaki kul Britanya hatiye kirin İraniyani bastan evvelin beşerihay budeend ki az gazhay şimyayı der cenk istifade kerdend. Beli. Yani İraniye kemin yani vaka eski İran niler kod veje evvelin beşerihay buden ki evvel wan kesi insanı usabune ku ez gazhay şimyayı jibe gaza kimyasali embejin der cenk istifade kerden de savaşda je istifade kirne yani kullanmış kirne yani kimyasal afetine cihe khusna afetine ki yeki muhakkik Britanyayı gofte est ki şevahidi ra keşf kerde est yeki ji muhakkik ji yani araştırmacı İngiliz'a gotiye ku şevahidi hinki delili ra ki keşf kerde est ku wan delila wî keşf kiriye ki İmparatori İran der qarnê sevûm miladi di qarnê sîsî miladi da der ceng ba Romiha di cenga bi Romiya ra ez gazhay semî der şehri Dora jibe yani gaza zehirli gaz kudvejin de şehri Dora'ya da vakı der şerqi Suriye eknun istifade kerde ku ev şehri Dora'ya ku ana rohelat Suriye'ye ana vana be şerri yani İrani bir şerri Rome ra dve derda jibe gaza zehirli istifade ne beje ana ev şarkı Suriye beje yani şarkı Suriye anayı ne? Anayı Suriye anayı rast hoş yani tam mesela. İn nazari bel esas bakayay hudude bist serbaz Romi ki der zire divare in şehir keşfe şodend. Evet teoriyane ve nazariyane لسر تملكي كهنكي قالنتيه عدد وان حتى 20 حب عسكري روم كو دبني ديواركي وي شهري دا كشف بويا اوه اجابه تئوریهانی مطرح شده است يعني دانه اورته يعني في تئوریه جوی درخستنه يعني قالنتيه وان درخستنه كو وای ایرانیا به زهرلی گازه وانا کشتیه بله بقای کشف شده در نوشست سالانه نظام مخابرنا که حد بقایا بقایا کشف شده بقایای کشف شده yani wan qalıntiye ku hatine bulmuş kirin, hatine ditin der nuşeste salane yani de oturma yıllık oturum da kudbejin müessi bastan şinasi Amerika yani ev kuruluşu ku kevni bastan şinasi Amerika yani Amerika oluklar kudbejin arkeologi wan evet Amerika beter incelenmedikken beli afwan sayfa biçen de afwan çiluyek bir nümayiş گذاشته شد beli در نشسته سالانه beli bir nümayiş گذاشته شد yani hatta sergilemiş kirin deve oturum da van kalıntıya hatine sergilemiş kirin hatine nişandan bu sene sunum بقایای کشف شده
در نشسته سالانه مؤسسه باستان شناسی امریکا به نمایش گذاشته شد. بله. تحقیق جدید نشان میدهد که وان انجلمی نو نشان دانه که ایرانیان باستان یعنی ایرانی کوین برای ورود به شهر دورا جبوی که بکوین شهر دورای در زیر دیوار آن یک در زیر دیوار آن دبن دیوار وی شهری دورای یک گذرگاه زیرزمینی حفر کرده بودند. یعنی تونلکی کولانه دوی دردا سایمون تونلکی بنی عزیزا کولانه بله سایمون جیمیس باستان شناسی از دانشگاه من ناوه بیا ناوه زنم سایمون جیمیس ناوه باستان شناسی از دانشگاه لستر انگلیستان میگوید اویا جی که باستان شناسه یعنی آرکولوگه جه انورسا لستر اوا انگلیزه میگوید اویا دبیجه که آنها همچنین اوانا عینی وسا قیر و سنگ سولفور قیر و سنگ کفره نوسازونا سولفور تاشی آتش زده بودن وسا آگر کرنه تا گازهایی پرتراکم سمی تولید کنن حتی که یعنی یعنی چی گوشی از اونم بله از سبشه میگوید ویمری بی آوا گوتیه آنها یعنی وان ایرانیا همچنین عین وسا قیر و سنگ سولفور آتش زده بودن به آگر کرنه قیر به قیره و آگر کبره سولفورته به آگر کرنه آتش زده بودند تا حتی که گازهای پرتراکم سمی تولید کنند حتی که هنگی غازه که پر زهیرلی و توپلا مشکریه که در میدان یا جی وره ارت کنن یعنی جوی آگر کرنا قیره و قبل سول فورته جو آگر کرنا وی غازه که پر yani mesela zehir üretmişti ki vere meydanı. O efsud. Evi eklemiş ki dü ki keşhay zirzemini de her keşhay yani vaka ku beje güzergah. Ne olsa sonra? Dü keşhay zirzemini keş. دود کشای تمام عفوا تمام راسته دود کشای زیرزمینی یعنی دود کرنا وان تونلا احتمالا به تولید و توزیع این گازهای مرگ آور کمک کرده است احتمالا که به üretmiş کرنا پیدا کرنا و ضغطmiş کرنا توزیع این گازها van gazı ko merg aver yani kusa yani mürene yani ölüme saçmışken öldürücü gaz kome kerdes vana istifade kerine yar yani bu alikari ya alikari kerine böyle sonra adayca mala masum ya mala kadri kijan juan müsait be keremken كيجان جواوي بيجا كرم كل اي تمام تبيجا ايوه ان شاء الله كرم بسم الله ملقدي ربيع بلسنا هم زمانية ربيع يا خدا عليك انا غازيكني رانت وندام بلي هم زمانية حفته وحدت با 25
جشنواره موسیقی فجر سبب شد تا جشنواره ذکر و ذاکری هم در دل این جشنواره جای بگیرید. Yani vahdet haftası çiğe anılarım şeyde var. Hafta nabi hafta ki yani meşhur hafta ki. Ne hafta ki mesela ki konbejin tekrar bejin birlik haftası yani. Birlik haftası böyle yani hafta ki nabi hafta ki öderiyor. Hem zamaniye ve hafta babist tüpeylemine ceşvane musiki fedir. Yani hem zamaniye ve eş zamanlı yani eş zamanlıya yani aynı zaman rastlayabilir. Biz de zamanlıya musiki fedir. Babistü teyzeli teşnevari musiki fedir. Yani zamaniye festivala müzik festivali Berli dedi. Fecr seyla fecr. Nedir? Musiki fecr. Fecr. لباطه پرچه بنبیه سیدا لباطه هیچ پرچه بنبیه نفس سیدا Ya ente aman ya Rabbi. Ama halledin. Neresi? Yani devam kimseden. Ben devam ki. Böyle. Yani ev hafta vahdeti bu eş zamanlı dibe piştü benci festivala musika fecera sebep şu bu sebep ta ceşnevare zikru zakirin bu festivala zikru o zakirina hem der dili in ceşnevare de nava ve festivale da cay bigiri جيب السنة Şüphe. جيب السنة جاي بجيرت يعني تقول جيب السنة أنا ve bernamahay an يعني كرم كي أزمم كرم كي سيدا كرم كي جاي بجيرت يعني جيب السنة تمام denkti بله denkti denkti yani denkti ve bernamahay an o programı ve festivali dertaları endişe havze-i hüneri de salona sanat şeyi artık yani düve saloneda bergüzar şuet bu bir düzenlemiştir. مال Talar endişe havze-i hüneri yani talar salon herhalde. Endişe havze-i hüneri yani sanat artık bina yani ve bina böyle ve bina hareketi ve de düzenlemiştir. ريبالي ve güzarış روزنامه همشهری به نقل از روابط عمومی جشنواری موسیقی فجر لگوری خبر işte همشهری gazetesi گوانش نقل کریه روابط عمومی جشنواری موسیقی فجر yani Fecr müzik festivalinin işte yetkililerden naklederek جوان نقل كرنا يعني اي خبيري كروجي بدي عموميه دياجي كي علي خبيريه خبيري ماله شما اینترنتا و گرانه شما سقطی که سربست بشن denkti ama bu ara sıra da sekenin şuma.
بإعلام این مطلب گفت ده حق به مسئله ده وها گوتیه سالون اندیشه حوزه هنری سالون ve binayı sanat binası yerleşen der saat 23 dakikayı der saat yani saat eda 23 dakikayı 23 dakika her roz her roz mizbani bakşe zikr zakirin ve mevludi khahd ve van evlike ağırlamışım ki her roz mizbani bakşe zikr zakirin ve mevludi yani şu an ev sahipleri ki بله يا صاحبي بكذا وي أفزود وي وسائق المشكلة علي خليلي در أيام حق روز جشنوار بين الملية موسيقى فجر روز در أيام حق روز سيدة روز جشنوار سيدة ما أنا معصوم ألو أظن بتجيش كي قباض ده بله وي افزود اجود الهرة وي افزود نعم وي افزود وي eklemiştir. Sizde grup yani sizde grup برای حضور جبو katılmayı در بخش ذکر ذاکرین و مولود ذکر ذاکرین و مولودی جبو در بخش yani alana zikru zakirin ve mevludi bu katılmış ve yan yerinden der eyyame hafz roze ceşnevare beynel milliye musikiye fecr bu yani uluslararası festival işte fecr müzik festivali de hafz proje veda işte F8'de grup bu katılmış ileriden davet şudan. Hatına davet geldi. Ve münasebete haftayı vahdet münasebete hafta vahdeti ve tevellüdi Peygamber Ekrem o doğma Peygamber Mevluda Peygamber beli ve hem zamanı beli ve hem zamanı ba ceşnevare با جشنواره ve yani eş zamanlı bir festivali ve ruye sahne miraver ve ser sahne ve bir ceşnevare yani sorumlu festivali derbare gruhay in bakış daha ki grubu ve yayını da gol وصلوا بخش يعني في قسمي في بلمي يعني في قسمي ده يعني گفت وها بخش مرا یعنی چی نه سسیده يعني بخشه ها بخشه گروه اهل بیت بله سیده گروه اهل بیت ye işte ye gruba ehl beyt ve serpürstiye hali arzan bütün sorumluluğa hali erdemda evliya ve sahneyi gruh-i zikir yevcici gruba zikir grubu yani bana öyküner halde ilahi grupları falan yani ben gruba bir tane katılmıştım ama gruba işte her iki dönem kıyada hemen kadar böyle Guru-i Zikir ve serpürstiye Said Siyari Eşit'in sorumluluğu Said Siyari'da der nüfustine Rus Roja Peşi'da ez Ceşnevari Roja Peşi festivali icra-i bername daren ve programı icra bir. İcra. Evet. Yani طبعا هذه غروبها بروجة عاولنا مثلا حفتة كده كان سيزدا غروبا هذه غروب روجة عاول برنامج خوي إجراء. ولا على قدر حصاينا يا ظلم. شو تمام. سلام على قدر الفرا.
Ez ona Çüm ki ez attım iş şeklinde derken. والله ما ومشتا خبر ضابط ما عفو كي أظلم كلام كان. Estağfurullah. Kanatınız. Tabi halal. Tabi tamam. ماذا قدري؟ ماذا قدري؟ Veri İran Ülke Bakanı az elektronik şuden guzernamehai adi ta nime-i sal-i ayende haber dad ve gol. İran Ülke Bakanı bu normal قدري ما هي كشو جواب جاي ايش شريبه tamam Ülke Bakanı İçişleri Bakanı böyle. Böyle. Bu normal pasaportların elektronik normal pasaportlarının gelecek yılın yarısında yani elektronik pasaport olması konusunda haber verdi ve dedi ki der gozernamehai elektroniki bu elektronik pasaportlar teraşe-i tabiye şude bu bu çip ne deniliyor? Çip neydi? Teraşe-i tabiye içinde çip içinde olan yani böyle otomatik hemen bırakıldığı zaman artık hemen تراشة شو جيبه تعبية شو ده yani هاتيا şey kırın hazır kırın eklemiş kırın. Evet. Yüklemiş kırın. Böyle. Yani çip yüklenmiştir ki ittilaat-ı mevrid-i nazar ki bu söz konusu bilgiler bu sureti ramz ve kod rüyan karar mı girer? Yani bu söz konusu bilgiler bir sembol ve kod şeklinde üstünde onun üzerine yerleştiriliyor, kararlaştırılıyor, yer ediliyor. Ve Guzarış-ı Vahid-i Merkezi Haber bu haber merkezinin raporuna göre Mustafa Muhammed Necar lakabında Necar ama Mustafa Muhammed pes ez cevse-i istisadi umuri guzernama bu elektronik işlerinin merkezi oturumundan sonra der mustahabe ba habernigari Sada Sima muhabirinin röportajıyla işaretle Sada Sima yani radyo televizyon. Radyo televizyon. Yani evet. Radyo televizyon. Sada ne radyo? Sima televizyon. Tabii. Aynen. Böyle daha rahat. Bak işaret bu mustavibat-ı istisat bu merkezin onaylamasına işaretle edzud ekledi. Tıpkı mustavibe-i istisad-ı umuri guzarname bu pasaport işlerinin merkezinin onaylamasına göre ez-in ve ba'd guzarnamaha bundan ve bundan sonraki pasaportlar der Cumhuri İslami İran İslam Cumhuriyeti'nde suret elektroniki sadır müşevet. Artık elektronik bir şekilde çıkacaktır. Ve guzarnamehai elektroniki bu elektronik pasaportlar ve mururi cayguzini guzarnamehai adi harçur. Bu diğer önceki normal pasaportlarının normal sıradan olanların yerine geçiyor. Ve yani o Mustafa Muhammed işaret ve işaret bu kabiliyeti yarhu çok iyi kabiliyetli yetenekli işaretle gozernamay elektroniki bu elektronik pasaportlarının çok kabiliyetleriyle ilgili işaret ederek söyledi. Go. Karhai mutalaati innev ez gozernamaha bu bilgi işleri için bu tür pasaportlardan Es-Salih Haçti Penç ağaz Es-Salih Haçti Penç yani yıldan 85 başlangıç ve Der-Salih Haçti 85 yılında başlanmaktan ve Der-Salih Haçti Şeş ve 86 yılından da zir saktahay an encam ve o altyapılarının tamamlanması ve Dar-Salih Haçti Hafs 87 yılında da hududi
8700 güzarname elektronik bir suret azmayişi sadır şud. 8700 elektronik pasaportun bir deneme şeklinde ortaya çıktı. Sadır şud çıktı yani çıkarıldı ya da. Ve furudgahai İmam Hümeyni ve Mehrabat-ı Tahran ve İmam Hümeyni havaalanı ve Tahran Mehrabad o da bir meydandır nedir? Yani havaalanı Tahran'ya. Evet, havaalanı Tahran'ya, havaalanı. Evet, böyle. Beray in guzarnamaha tedbir şuden. Bu pasaportlar için hazırlık yaptılar. Tedbir şuden. Ne usta? Hazırlamışlar. Hazırlamışlar. Evet. Altyapıya o şekilde ve derek karın kullanmış. بله بسم الله الرحمن الرحيم روضة الصفا تأليف أمير خان محمد بن أمير برهان الدين خان شاه بن شاه كمال الدين محمود بلخيست روضة الصفا تأليفها أمير خان محمد بن أمير برهان الدين خان شاه بن شاه كمال الدين محمود بلخية يعني تأليفه أمير خان محمد كوري أمير أوها درز ناوی يعني درز يعني ناوي بابي كاليوي فلاني بيواني و بلخي بجكوش بلخية نسباوية بلخي نسباوية كي در شماري بزرگترين مالخانة عهد تيموري كو أمير خان يعني دجمارة أن مزنترين تاريخشية دنما تيمور وأز أعظم رجال آن دورانس وجأن مظن رجال و دولانا تيموري ولادت ميرخاند دهنكي او قدا نه يانش من خاندمير دبيجن خاندمير يا خاندمير ابيا ميرخاند دبيجن فقط دهنكي او ده تاريخ اوي دبن تاريخ خاندمير مساجد دبيجن يعني ولادت ميرخاند يا ولادت ميرخاند بسال 837 سال 837 در بلخه يرو بازار افغانستان يرحمه اتفاق افتاد يعني عطيه ميدان تصادف كريه او از جواني او جواني خدا بهرات رفت شو بهرات وهم از آغاز مورد توجه ترتيب امير دانش دوست و او هم اول ما يعني مورد توجهها وتربيتها امير دانش دوست او امير كو يعني علم حزة يعني علم حسكة كوكية علي شير نوائي قرار قرد مشهورة او يعني مورد توجهها وامير مثلا علم دوسته يعني دوسة علمية دوسة عالمية أو شيء أو شيء على الشيء النوائية قرار قرفتي شو أقول نعم هرات زي بازار أفغانستان يعني بالي برا بازار أفغانستان نسبة بالي بعد من هروي بله كيف كلام جيادة تتبع وقال الهروي كتاب الفقيه ده يظن هروي یک دوست من نور هي مدينة دمشق مولانا جامي فهي كتابة جامية أوجي هروية من هروية وأب علي الشيرنوائي دوست وياه دوست مولانا جامية زماني هم دابونه بله زماني هم دابونه برشي جهات حسكن علي الشيرنوائي وزير حسين بايقرة حسين بايقرة وشغال أمير بو يعني أمبيجن سلطان بو علي الشيرنوائي يجي وزيري بو علي الشيرنوائي يعني زمان ده عالم بو يعني ديوانه ويجي يعني ويجي شاعر ويجي وشاعر ما جي حزب كر عيني زمان ده مثلا جامي جي برحس كده أوج عيني مملكات كنا ملك ورقة السفارة بنامي علي الشير تأليف كرت أبي رقة السفارة يجي بنامي علي شير تأليف كريه و بمشاغل ديواني روي ناورد أبي بمشغلات بيش وكار ديواني روي نادا يعني مشغول نبو يعني كونه ضاي ودر أواخر عمر كارش بانقطاع وانزواء كشيد
ودر أواخر عمر وداخل عمر ذا يعني آخر عمر خدا كارش كاري خو بانقطاع وانزواء كشيد بانقطاع وانزواء كشان يعني جثال كسي انقطاع فقطان وكتا انزواء ودر سال 903 بدرود حياة بود وصار 930 داجي وداع حياتك درود أظن درود معنى خاطر خصنا بدرود ما خاطر خصنا وداع معنى سلام ازدي بركة لما البدرة مكتنا خاطر خصنا لا دقيقة قارشترمش نكن بدرود آيديا درود آيديا مثلا بالدرود بر آن بعض فارس بيجن يعني سلام ترميبه أويا دروده نه بدروده بله بدرود بجاس كلمة ها بدرود ذيها لو كفوها سوزلك أخو بله زلام تداوم كأزليخم برا وقت ما نتش أزليخم بله يعني درود بالفلان ده مثلا درود بالبيغمبر أويا صلاة والسلام هذا الكلام مش كده بدر أويا بي بدرود أين نوسى بله قلة يعني خاطر غز بله الوداع بدرود الوداع بله الوداع يعني والشغال كتاب المصطفى تاريخي كتاب المصطفى تاريخي كي مشروع يعني مسوها مشروحة شاملة حفظ جزء آية در تاريخ الإسلام وإيران حتى تاريخ الإسلام وإيران نخص أول بذكر أحوال پیغمبر الإسلام إشارة کرده أول ما بذكر أحوال پیغمبر يعني سيرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم إشارة كريان آنگاه بطيبه دايجا بآغاز پادشاهی دست بکرنا امبیجن پادشاه و شرح حال پادشاهان وشرح حال پادشاهها تا قسمتي از دوران السلطنة سلطان حسين بايقرة حتى قسمكي دوران جدنما سلطانية سلطان حسين بايقرة پرداختست بوی مشغول بيه يعني حتى قسمكي جوي دمكي كده آنگاه وقو دبشتها آنگاه بده هذا معنى يعني صونة آنگاه زوحي أول قتلني بله آنگاه أول نه دبل بده هذا صونة بده هذا معنى صونة بله تمام أصابكم الله غير كثيرة تمام بس هنا بس أيوه